Lep in prisrčen pozdrav! Dobrodošli na prvi kratki delavnici italijanskega jezika z naslovom Veseli me, da sem te spoznal, Piacere di conoscerti, kjer se bomo naučili, kako pozdravimo in se predstavimo v italijanskem jeziku. Za delo potrebujete barvice in svinčnike, lepilo in škarje ter delovne liste, ki smo jih pripravili. Najdete jih na spletni strani Mestne knjižnice Izola. Lahko za trenutek ustavite ta posnetek in si priskrbite orodje, če ga morda še nimate pri sebi. Najprej si bomo pogledali primere dialoga, kjer se dva junaka spoznata. Ponavljajte izgovorjavo, nato pa bo sledila vaja, kjer si boste videno zapisali in sami ustvarili dialog med junaki. Pripravljeni? Pa začnimo! Prvi primer. Primo esempio. Za lažje razumevanje si lahko pogledate prevedene primere na delovnih listih. Buongiorno. Ciao. Come ti chiami? Io mi chiamo Lucia. E tu come ti chiami? Io mi chiamo Marco. Piacere di conoscerti. Il piacere è mio. Drugi primer. Secondo esempio. Salve. Ciao. Chi sei? Io sono Matteo. E tu chi sei? Io sono Chiara. Molto piacere. Il piacere è mio. Tretji primer. Terzo esempio. Ciao. Ciao. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Gianni. E tu come ti chiami? Io mi chiamo Monica.
Molto piacere di conoscerti. Il piacere è mio. Ostali načini pozdravljanja. Altri modi di salutare. Buongiorno. Buondì. Buon pomeriggio. Dober dan. Dober dan. Buon pomeriggio bi dobesedno pomenilo dobro popoldne, ampak v slovenščini tega ne uporabljamo. Buonasera. Dober večer. Buonanotte. Lahko noč. Arrivederci. Nasvidenje. Vaje. Esercizi. Na delovnih listih imate veliko praznih drevesnih listov. Nanje zapišite vse pozdrave in načine, kako se predstavimo, nato jih pobarvajte, izrežite in prilepite na prazno drevo, ki ga prav tako najdete na delovnih listih. Pa ne pozabite na ustvarjalnost. Drevo in liste lahko tudi čisto sami narišete, če želite. Molto piacere. Buonanotte. Come ti chiami? Buondì. Buonasera. Buongiorno. Il piacere è mio. Il mio nome è... Io mi chiamo... Qual è il tuo nome? E tu chi sei? Piacere di conoscerti. Ciao. Salve. Buon pomeriggio. Arrivederci. Sedaj pa poskusite oblikovati vaš predstavitveni dialog. Izrežite oblačke z besedili na delovnih listih in jih zalepite v prazne prostore na delovnih listih tako, da oblikujete pogovor. V pomoč so vam dialogi na listih z vajami. Če želite, nam lahko pošljete vaša dela in jih bomo objavili. Hvala, ker ste bili z nami na prvi učni urici. Sledite nam v naslednji z naslovom Katere barve ni več.